si next waterfall ama hoje khoina thengnarakpa Toles waterfall doi mathangda hojiki ke side arts that haiba male mo chalo ama la keno si yengor se de kume moigi keno su phadan thambi dum public ki toilet su phadan dum thambi public sanitation su phan thambi sini ista de kitang ngamme waterfall yam aduga mafam jam chau ba haitare se khoi mobile sam mobile namani na yamna yengbada phajana udabadi yai ko mayam ado asengbadi yam phajai aduga uhanbada khoina yam artificial look sema sum yaw yaw honde ba moi khusem je gama su laire singa sai khoi changure sibudi changri jala changri mai makhada asi mafam ji yoroga samuk nam charake to moi gi ngakwa hai dora kaino noi moina thari ba nungje khoida nan ba do nan ma ji sung yaw da hai tare si nan de ba ising adum sol lai ni ado khoida isang ka khalaga nan ma do ma oi da ba jaka ne se su male tu ka yeng ya na khunu to yesi natural sun bo hen ba do yeng ba ya na ba mayam lak na su semjin ba hai tare ni nung ma to pa salla ne je waterfall amaga lai re amanung sangjara ke ma'am mana sangsin jara ke ko ai voice am seng da bi ai kem ta yaw di sam mobile sam number ni mana fana block number ko pasak pa makina ta banina ko ko da jam jami ma'am su lang na ri ai manung da tin jaki ko ma'am me adu seng bre yang je bakon je mai lai ma'am ting jo bo tham kan le mayam si se natural di nung ji dum ta di lai jari ne ba adu da he na mayam du chang ba ya na ba to ga safety su oi na ba to sembi ba hai dai ne moina sini yam phajari si mo gi sina akhoi gi ke maming se khoi na hai ba di pronunciation di tang soi dong ma le mon se KSIAID sai dan pare khoi na din Sudah cenderung ke makata apa mu utar ke nese nung da masana heart shape ki shape to sum haga thambiram bhai tare memang sagi natural bliss ki chat roba lambi dagi ni laksai si laksake te yeng hanjake mem da phom da su kang dai nong su ko dum sui mem sirapunji hadana ko India ki Hut and then center of the garden. Oh, sisina. Center of the garden. So that toga heart shape looks so far. Sigi garden sina center. Weh, sigi kanya sigi wena ko. This godet tension on the bedrock is one of the most famous among others within the garden of Cress. It lies at the center of the garden itself, and the name literally translates to a heart shape. Heart shape si mother nature na nambi lam mga tani crop to bi lam mga tani si se hida mayam na coins gumba thada bosu dum yawe mayam na haidi o sida magi top pa unique kaino amana sida akhoi pakhang lai sabi lakmina base sigi mafam sida pakhang lai sabi lakmina base dum thungnai hai sigi mafam sida pakhang lai sabi lakmina base thungnai hai iti kai gino hai kanda ai heart shape akhoi gi thamoi gi shape sida mother nature na ha aga thambiya mafam ne ba haidi nungsiba gi horopham hai tare ko
ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯐꯨꯠ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯏ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯆꯦꯟꯊꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯅꯣꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯡ 2 ꯐꯥꯔꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯗꯣꯝ ꯂꯣꯏꯕꯅꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ 20 to 30ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯆꯠꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯗꯔ ꯅꯦꯆꯔꯒꯤ ꯐꯖꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ